Klem ailat ke Argentina yaki fan jong Ronaldo ban me syakmat ban sedang ban beny yaki hakiran san social media da ke baka pendim ke Switzerland ha ke extra time ha ka jingel kai quarter final jong ke Argentina persya ke Switzerland ke Argentina ha ke jingel kai kala pendim ke Switzerland dalai gol lawe ha ke extra time peladangi pai ha ke jingel kai ke Argentina tang ke mit ke bespeu kala belam kemar ke jingel kai leng baka gol na umak Alestar ya ka bol assist de Lionel Messi paleng baka ne ka gol jo umak Alestar ka kelas step ka jingel kai kala kudno da si gol lanot Henry Bon puteng ka lambet ka Switzerland kala kunting pen pai ka ne ka si gol ka Switzerland kala benile kai ba da ka ba hakan mit ka benru punyau kala pen ya kaj ya ka ne ka jingel kai leng ba udan Indoni Henry Hadin ka ne ka si gol berkat ba ke Switzerland kadang ya kunting penyok kur kanam job berkat ba ke Switzerland kadang lak benilai kai ba bombo orang yelak kai jong ke Switzerland hakamit kunyo puar ula dive lani usu akfol bat hakabani kong referee ula ifol ya Argentina da ka ba ai lokat yo parades Henry endala page leng ba ka VAR lalaba kam simladon ka fol bat kumta uni orang yelak kai jong ke Switzerland ula shoot dive pat kumta ya ka yellow card jong parades la pen kelano sya ka yellow card jong embomo pat kumta o embomo ula yo yellow card lupa pat kumta yang pakan ke yellow card ke bar o embomo ula yo red card berhaden ka red card jong embomo ka Switzerland ka habani lekai satang sipangut ke player nadu ke menit ke penyau puar berhaden ka red card ke Argentina kelas sedang men-pressure kela ya ke Switzerland Henry po kendai per minit kini baru arteri tim kim syam lala syupan penki kajar berkumta ke jingil kai hapo kendai per minit da ke jingil kaj damar si gol Henry ke extra time part ke Argentina yang baka jingil red card juga Switzerland kalau hapan nilai kai sedang sipangut ki player ke Argentina kalau pressure bah pada kami ke sispa kadar Julian Alvarez ulah tab leng baka way ke gol ke itnat bah perhatian kena ke gol jong Julian Alvarez pudbiang sega gol jong Lautaro Martinez hakamit ko sispa atpeu plus way barleng bakane ke gol jong Julian Alvarez podo Lautaro Martinez ke Argentina kala lawan penim ke Switzerland dalai gol laway barleng bakane ke 6 job ke Argentina kala poi haka semi final para ke semi final ke Argentina kapan kun persya ya ke England Henry ladangi pai hakane ke jingel kai yang baka jingyo red card no jong orang yelak kai jong ke Switzerland ke Argentina kelas sedang panlak bentek lah kampai ke bol da ka baka yo adu san kendai persen ke position kat baka Switzerland part kayo tang subway ke position Henry ladangi page part haka total shot ke Argentina kayo adu arpu arteli ki total shot penyo teli ki shot on target kat baka Switzerland part kayo tang keroi teli ki total shot persanteli ki shot on target te paralog nenta kasni tangki neki video ki bakendiat kublai shibon